of Dwyfor Meirionnydd. Yr wyf fi fel y dirprwy swyddog canlyniadau etholaethol yn yr etholiad y gynhalwyd ar ddydd Iau 5 Fai 2016 trwy hyn yn rhoi rhybudd bod nifer y bleidleisiau y gofnodwyd dros bob ymgeisydd fel a ganlyn. I, being the Deputy Constituency Returning Officer at the election held on Thursday the 5th May 2016, do hereby give notice that the number of votes cast for each candidate of the election is as follows. Stephen William Churchman, Welsh Liberal Democrats, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, 916, 916. David Elis-Thomas, Plaid Cymru, the Party of Wales, 9,546, 9,566. Neil Phelan, Cydwadwyr Cymreig, Welsh Conservatives, 3,160, 3,160. Alice Hooker-Stroud, Wales Green Party, Plaid Werdd Cymru, 733, 743. Louise Hughes, Independent, 1,259, 1,259. Ian Donald Angus McIntyre, Welsh Labour, Llafur Cymru, 2,443, 2,443. Francis Charles White, UK Independent Party, UKIP, 2,149, 2,149. Cyfanswm y bleidleisiau wrthodwyd 159, total rejected votes 159. Ac rwyf drwy hyn yn datgan bod David Elis-Thomas wedi ei iawn ethol, and I hereby declare that David Elis-Thomas has been duly elected.